ngathi ke into benizokhahlamba ngqongqoshe usuhamba wafika phezulu egcineni sifikile Ntokozo kodwa ke hayi kona ke amajaqama uhlelo lwethu lolu esilibiza ngokuthi caring for the carer taking care of our own namhlanje si celebrate abantu besifazane kodwa abantu besifazane abakwa health into enhle ke ukuthi besambe sixoxa la endleleni hayi ngiyanizwa sithi sizosilungisa kanjani inkinga zethu sizokwenza njani ukuthi ama patients ethu angaqhubeki amanye complain angaphatheki kahle kodwa nabo bayasho ukuthi hey lungisani nani baphathi phela konakele la anilungise lokhu bayakhala ngama computers just ama computer amadala kakhulu hayi kuthiwa ingeke awona amadala hey ayakhwehlela kuthiwa ayakhwehlela kuthiwa ke kuphela i-hour nje lokudraya nje ungasebenzeki bekuhlobo olusha le-network ayilithola so uyabona ke le thuba ithuba elihle ngoba siyakhuluma thina esiyifisa ikwizwa njenge management nawo ama health workers ayasho ukuthi cha siyanizwa ke nani kanike nilungise ukuthi nilungise ukuthi okuyinto enhle ke leyo ngoba sivumelene ukuthi what happens here stays here bayangicela ngokukhululeka basicela emakhaya bathi nifele isitshontshele ningabatsheli kodwa sizobathi nje hlikancane sibathi hlinti kancane lokhu bantshontshela sithi ngoba siyafinyelela emakhaya kubona ngqongqoshe abaningi abasebenzi bathi lento ibakhumbuze ingqinamba babhekana nazo usuku nosuku babeyigibela intaba kubuye kubenzima kuye kuhambele kubuye kubenzima wena uyizwe kanjani na ukhuphuka uyabona nje lento abesikhuphukile Ntokozo uma isuke ke yakhuphukela bangathi kuba khona i-level iphinde yakhuphukela kodwa ke njengempilo uma ukhuphuke ukuma eceleni ukhokha umoya sike sahamba nje nethimba sane discussions sakhokha umoya kubalekile ukukhokha umoya balekile ukukhokha umoya ngiyayithanda ngenguzwe usubakhuza kuphela ningabe senukhokha kanye kawo uyabona nje nalapha ebhedlela kubaleke kakhulu ukukhokha umoya kodwa hayi ndawonye ubonile ke ngoba besamathimba ahlukene thina lethi thimba likhokha umoya elinye ithimba libe liqhubeka nasesibhedlela sithi akwenzeke kanjani isibhedlela aqondile ke le manje cha sesiyayehla intaba ngqongqoshe asithembe sizofika ezantsi amadolo esahlangela uyabona sekwehleka ke amadolo Ntokozo vela aqhaqhazele akazi kuzothiwa sesehla sibheke ezantsi njengamanje abantu bakwaZulu Natal umnyango wezempilo uthi noma inganjani intaba ngeke isihlule noma ungasinda kanjani umsebenzi ngeke usehlule phambili ngembokotha phambili ngembokotha phambili athi impilo yasetshenzelwa